Ntana cabanga uqhamele abantu abayithungela ngeliwane. Shithi abageli baya. Okay, best friend ya Styles. Bambiza ngo Styles. Styles unama best friend amaningabi ningazitshela mangavuka best friend ka Styles. Alathe isikuku for flavor. Edensi rand. Nana bhodlela le abashoni. Yo ona mahloni. Ngebhodlela le 130 yona cabanga wena. Yo mina yo Aishem guys ukeli awuyasitshela. Iboni iyaluka. Mina prefer ufane ne45. Uphinde ungafani nebele. Lo munye kanje ngize ngimusho Sam ibele lakho balikhomba indoda lengekhombisa isicathulo. Wow. Okay. Imali sa-understanda maybe sizothi uyasave njengoba bangafuni ukuspenda phela makuphuza ama-candidate wabathi uyise 3 ama-box yama-box akasazi Don Julio cause yena kena uzobona ngayo ukuthi yes Neresafile ukuthi utilise le. Hayi ngana yazi sifile kuphi mase kufika ulusho ke. Yeah. Wathi wine enye fele. Yabi for. Hennessy. Hennessy. Come Cabanga ntana sekufika ulusho kulapho kukhishwa imali ke. Khala re dulele bo Pushkin libo Springile ko Butcha ba hostitse re shutse abakhomi wena ka go re kere pini wanyenyana le le crazy so bona le biggie. Siyatsatsambukela we back again with another epic latest episode bafethu ngihamba lo Pretty Girl Eliamis bafethu mphinde ngihambe lo Pretty Girl Seri bafethu as you can see here ngiqede ngihambe lo Falco Offense bafethu so like bafethu why bethi lina liyathengisa bafethu liyadayisa yo dwana asenzeni bona senzela thina naleyo mali nje abayikaze bayibona intana like abasoka bakubona likoko lengeyiwani intana like yo amina ngazi yo anomonga lana like babona ngoba izinto zethu sinemali sidla fresh siphethe right sesibiki like basathenga nalapha ngendawo anisiphakeli ezokuma mama the ayamntanami right right ku wrong ngenzela mina ekugcineni or kanjani guys kumele siloku sizichaza ebantwini why when if ni platform ngathi yazi abantu ne yo there's snacks on Facebook la rekisa lekena ko kae okay shop lekena ko kae Alezo bafethu ziyatsatsa bafethu bathi abonlina alingeni ndawo but we still going on so what happened like lize ligcine li protector ugeli owayikhulunywa kabi ngabantu yazi ugeli ne ugeli angazi ukuthi usitshelile or ini nale mali etholayo uyithola angazi ayophuzisa umuntu wakhe makacela for ini shuthi manje ugeli intana ne ugeli uthanda like izinto ntwana like ugeli ne futhi yo bana lokelo ya angifuni ukumkhuluma kabi mara fere like ugeli fere umuntu othanda ukenzani thanda like orata go ukwenza style kwetsa style like adelela umuntu akhe style ngezinto ezingekho uthengisa ikukuma aqeda zodayini uqedelela umuntu akhe style for ini awuyenza izinto ezinjalo umbala akakuthandi ihamba uyekini kala ngiyana buyele ekhaya tu kuba yontana kuba bamele bahamba last year sinzi sala thengisa ikuku for flavor edensi rand nana bhodlela le abashoni yo ona mahloni ngebhodlela le 130 yona cabanga wena yo mina yo Aishem guys ukeli awuyasitshela iboni iyaluka phela utopele inde kukepa maphele yo nithi ke utopele utopetsi utopela mogoti utopetsi shem o ka se rekise kuku fo gore motho wa gaga a tlo tsuba ete a se le mo asa le mo wa o afile ke abashoni ababhodi o tapa style Alezo mbukeli zatsatsa but we still going on so guys why is it that uSamo ethi lizomthathela umuntu wakhe is it true ukuthi ulala leSoweto yonke like urala ngirinsango wetsafalanka guys kana nefere ulokelo
Hayi man lokho lo man wonke umuntu ahlangana naye ulala naye wonke umuntu eskimini ulala naye like uyazi ukuthi umuntu wakhe usenigugu akabambeki ukuyali shuthi khona ngelinye ilanga hawo sihleli ngizomvakashela mahleli kanjalo shuthi aphume kuzomnugaye athi kulo guy lo yontwana ngicela ngithengele ikota athini untwana asami ukubhayela ikota yabo shaba mabaphuma ngimangela ukuthi baphuma kanjani sale sithu novila cause uyamazi ukuthi umuntu wakhe umuntu onjani yabo ha shaba sisale nomuntu wakhe sibheme pipe after 30 minutes ayimana sekuthuliwe sibhekele siphuzi wine hayi umuntu wakhe uthini ngishanga blow job hayibo ngishanga blow job mina mfethu wena uyazi ukuthi like intwana khamba from the first time ukubona usamu asidli imali yakhe yabo imali yakhe ayivila siphume lapho yabo umuntu ucizelele kuze kuvele nobabakhe babakhe makavela ayenza ngathi ngibemkhwayi flavor futhi bengifuna iflavor kuye ngkhwayi flavor so kade funa ushayisa iblow job first day yo mina like ukeli ne ayikabi guys makale ukeli wafuna ukuthi mina naye nomuntu wakhe ashaye trisamu yo maka wena ekseni uthi shuthi wala nomuntu wakhe naye lala naye ekseni umuntu wakhe ipipi lakhe linamahash cabanga guys ayintana yo nani ke it's a pro yo anezombukeli izathatha but we still going on what you people like just la marash wena ucabanga ngani bukeli say something on the comments below so guys like why is it true ukuthi ubaba kaSam akabonwa guys Rinsana ntwana loyo ke asimboni ubaba bakhe qala ne umbiza ngomkhulu okay sharp umkhulu okay right understand umkhulu wakhona bekumele siye kuye hayi ntwana sachiliswa basitshela ukuthi thina soya lady lapha yena uzoya lady lapha yami ayolanda imali intwana uthengelwa amafoni ugeli uthengelwa impahla ama-athameli wena ufika manje ucela 1000 bayakunika babakhe ne umtexta maybe ngabo 8 amtshela ukuthi I wanna see you ngabo 10 ugayi uzoba ngaphandle bamudle bamdlele emotweni umsuni wakhe abuye bamule imali abuyele kumuntu wakhe ayafuna iflavor le abashoni anezombukeli sasa but we still going on bukeli lami I'm so shocked but guys I would like to know ukuthi like kulamakhemkhemo othi like what happened between Lina Lokhatha omuhle yo ntwana ukutshela ivare ne ukhatha ntwana like bekuno like khona usiswa mvelo umanakeli yancane umanakeli ntwana kushuthi upostile yabo mega poster uposte like ngathi angazi ama-comment athini abanye bayagunda bakhombiswa ukuthi bavithilive omunye ngekena senmathini mara dololo sikho ayishapo ugel comment athini mabalandela abantwana ayintwana sihlangane naye vele komthengena kostrategy ngabona lo muntu senhle khwetsagalanga mfethu mina ini Facebook yami nizwenza noma yini engiyithandayo cabanga sokudla umuntu oboleka impahla uthi uyijiji kubo ngesikhathi fulula lonke athangena amathambo yo hana wow it's a ntwana yazi izinto zibuhlungu ngoba yayintwana like bathu babangene abana like dignity ntwana ujump gate ngo11 Formana ukuthi alale wena uyena anezombukeli sasa but we still going on we not waiting bafethu so guys offense like why is it that uslizi lokho texta abangani bakho kodwa at the same time yena uyazi ukuthi ukwaba le something la walala nawe Rinsana uralang baby yo ntwana kujezi sokislizi ne asisi kile kahlakanele na kokai ko ayithwabo atsamale sin sharp angishela slizi ya bataba tsa go bua ko Facebook ya bataba tsa di meetup sharp meetup fa etse gadilo tse di etsa galang sharp gahlakana gape go reng go bala le yena akubala le yena how sleazy after boma 2 weeks sa actor motho actor like katsile engwe poster perfect match in sharp people mo babo
Mutsang pitse nini ngai ke ra ko bona. Tum jetse ke ha ke rate tshwaetsang. Cause like tshwaetsang ko Facebook we tsaka no like akiyo like akubona khala bo. How sharp sleazy sa texta chomtsaka. And utextile Bana angithetsa gore ke fa o batla go requestela akitso like ke kae ntwana ke mshapisa ka moya mshapisa ka moya noma kai u texta di chomtsaka u botsa diwe a batla go bala tsona eng hey o batla go bolta nagana from the fire to sinawane ke kae o intshang every day u busy wa tlo botsela sedi yabo I see ebusuku kangaka emzuzu ukai ukonde kakhona ukukhambana expected or khambana as understand Alezombukele, but we're still going on Bafethu. I would like to know ukuthi like so ntanga like why is it that yena still usliz lokho sakufaya kubhayo ntanga? Do you think uthi usafuna love bake or something? like mina ngicabanga kwami uslizi akafuna ukuphuma yini because like namanje mangakubonisa bona like uyangitexta like offense ukokai udwang in and akiradi too cause like yo wena awusaskho yo awusaskho oburotho basowethu awushola everywhere yo chomi utholakala everywhere isikwa somdabu charcoal utholakala everywhere ke charcoal utholakala everywhere like isizini like sharp ka wena ne ay khamba ay khuri wa tla go tlaza o re ai ke right ka wena ka Alezombukele ukele to right is that the still going on. So guys ngubani is Febe sase Middle Zone 8 Bafethu. Cut. Loba ubani ntanga? Cut. Ubani uyashayisa sonke umuntu inyama vele. Yo lesamu phela samu Samu ntwana mina ngathi samu yana nami ngathi samu wonke umuntu ntwana lapha yavele yabona mina so mina from my side ngizothi samu yabona ukhatha yena vele unama mistake wakhe maka ngeke vele ngithi uhamba lishayisa wonke umuntu vele sharp mara mina ngithi samu samkelo lade nomntana lo ungenyisa kabi namazinga pepeni Alezo Bafethu that's we still going on. Offense I would like to know ukuthi like why ubifa lo tintswalo khoza kwenzakalani? yo ntwana akubifi ababifi ntwana azukhatsa khalang ne Shitsi tintswalo thumeka ne akuphile ko bona vele ko bona go gane so wa bona ikintso yiwana so ai lesedi avaye vele wabo hawo lesedi avaye kusale kiniwana mama lesedi yang twetse pele go reng like a little driver or litukisa or something diploma like bana lu bua ka wena baba o tshetse bang tshetse le we ba pogang ka teng like tintswana like ke ntwetse thomi go kgontseng like so big so massive ga kana so big so sonne ke day mara re tlhakatsa ke thomi ya rona o thomi yaka o thomi yaka that's why like go gona go diploma ka ofela otherwise I vele ne tlo ba di dash babo Alezombukele thatha still going on. Yo offense ngathi ngayo namhlanje. So offense like kwenzakalani phakathi kwakho lo Swissman Hloni and how did you guys get to separate? Yo Uthi Hloni ne sinike mogata yo sinike mogata mshimane ona go re like go like le style like sampane ke lengwana bo like sa understand dilo tse dipaya but now like ke ka bona ka realize ene sekwenile kule khapha I Hloni yo I sinike mogata yo So owafeba yombani nguye kumbe uyena? yena kila feba le nna ka feba Oh, Alezombukele thatha we still going on. So let's say I would like to know ukuthi what happened between you and Mbesu Mantsako ntanga? yo shame like ukai ne ngimthanda sajola for 3 years yabithola kusho ukuthi like ukai kanti ushaya 3 years nomunye ugene ngabushaya 3 years no ke So lasha 3 years at the same time eshado ugene yangithola hayi like leyo yabona nga accept ukuthi vele si2 ukai yabo sajola kahle sajola yo ayike mina nami yo ngalala nomngani wakhe then from lapho again yamaka like iqiniso how manje like ugayi like angazi waphuma la kini or khambana yabo so maka like akahlukana Hoyisanga thi sase oni sort of like a situation she yes
so mara wena I still wish to ukuthi ulibuyelelane libe sharp mara abangani bakho napho bayala musi lebotlela la plek le ula uwa ma guys Such a bit. amara lezo mbukeli zathatha abangani bayala kodwa yena ufuna ukubukela but wena mbukeli uthini on the comment section we still going on so like Lerato how did your item end lo kanje kinta yo kanje kintana fere ne awu kanje vele mina no kanje besjo ngazi intana ukuthi vele unomunye ugeli vele image mara maybe behlukene yabo ayishapu kanje kangishele ngeyidriza kathi angishele before ijuni ngana yabo like sihlangane futhi ngeyidriza kathi lapho mise ngicela ukuthenga ifoni lapho esingakhumbula ayishapu hayi vele kuhlangane kube izinto zokuthi hayi sahlanga saploma sahlangana like sapema yonke insipho man uyangunderstand ngithi hayi vele ngishaya i-cross night first day hayi kube on following day ngihambe intana sakufuma right intana be right like bengeke uzusho ukuthi like intana like mo ka ufiliswa ke yo intana ngitsale mara okay yasikhola vele ayishapu as time went on ukayathi siqabane vele siqabanisa umunye umngane wami so shuthi lo mngane wami bekade kweyikole insidost 3 wafundana yami theka khipha indaba zokuthi mina impini intana lapho ne yabona kanje ngiyabona hayi intana vele kanje kathi ngimi athi wayebonga ngitshela izinto ezikanje ngoba ukuthi ngizokutshatha ngithi hayi mfethu azikho lezi zinto nomntana sikhulumayo hayi vele lapho after lapho vele uqale kuba tense man ngiyabona man nama text nje intana like akuyo intana like yo intana yazi good morning wasekuseni ngo6 ungakavuki awusekho intana vele mara like intana like sekibone gore like I have to keep my distance ngoba kulimala mina yabona so mina no kanje kai manje sakhuluma vele na izolo bekathi nize ngathi ngizozama kanyanga alezo mbukeli zathatha but we still going on uzohamba uzoza baby but we still going on bafethu so like offense why like babe kulwela eGroovini intanga uhambe njani what's the story what happened besikugqobisa yogeli ngidakwe ugeli wawa ugeli makawa kusho ukuthi lo guy besihamba naye waseKaslam usiya wathini hayi mzelene ice angithola ngamgayi ice wadla ugeli waba right wawa futhi ugeli kudlu cafe kwaza abogaya abaye kanje usiya bekangekho bathini bathi ithi simthathe simfake emoto yabo baye hawo bathi usiya kusho ukuthi uyavela ngiyamtshela usiya ukuthi antwana babatla khonka thomi akayone lahana kusho ukuthi usiya yo usiya that day athi ukabi nomntana lo usabelisa mina eyakahamba sebaqala ulwana no wabona siya satazankani lena lebale banitsankani yabona phela no wabo ebantse baya but like igcine ngifihla kontulu safe kile right yabo cause no you nothing bad. I'm not a big fan alezo mbukeli zathatha so my ladies please tell me about indaba ekampost ukuthi wayifuna lena lilalela ama Nigeria like how did this thing go on izigcine seyifika lapho uthi sekumele lilalela ama Nigeria obvious that day intwana ne uthukene kubhokini ayikhamtext vele akamtext okingi kinale plan Kavaya vele yakavaya ka uba ya ko khong so yo wabona no cliff intana kaba ema estate ni ntana lapha yana wabona kuhlala bayiphethe ngiyithela chizi kuphela bheka hey yo akufika mo hayi kayi tsama ka kolwe stand cheating intana yami never kosovetho yo ake ba vele go lo padi jwa khula ha ha dula rona re tila ka goreng re tseba go tloploma like ka ofela go dula bo kanti sa buile le kae gore go ba ithu o tlo choose o1 o tlo go bala le yena go seng wetsang o go bala le yena go seng o ka tshwana re e tshwantse go patele Uber change
re ja tshwantse re reke dijo ka yona nagana like yo a girl o itshwere gampe like every girl a se manang le yena o mo recruiter gore ba vae ba e kwa and chomi ke batla jezi ya ka so go batla ke jezi ya papa ka ke nkile cause ne go batla ke jezi ya papa ka o tshabidilo ke eng ke batla jezi ya alezombukeli pare we still on bafethu ziyathatha so like lerato kwahamba njani phakathi kwakho lo Montana ntana fere amune ntana ne bekumuntu vele bengena na isikolo vele grade 8 makafika yena hayi vele mingamzwisisi lo mntana lona yabona maybe sekufika ba term 3 term 4 yena afihla ka grade 8 shapo ke ke muslime vele yabo ngoba vele ngiyabona manje ushayile ngamukeni vele like kwamona go like uyafuna ukubloma nami like lo mntana lona fela ayishapha isibloma intana siphusha isikhathi tana like lokho lona yazi ayenzeni intana ne angazi kwe like khwetsakhale khona le ndaba le fere yawo ukuthi mina nolise vele misi ye KZN yabo hayi vele mikwe ama vacation intonyana vele ngeke ifike yabo ayishapha makuba ama vacation gel abuwe kantswengena kayona intaba ewu gore ba rekisa ditshomtsaka lona ba rekisa yo yena kayishongo kanjalo akashongo ukuthi uthene yela abantwana laba bayile KZN babuya ka dibhasi batsamile ka di-BM babuya ka dibhasi nagana nabo makheza bathi sibuye ngabo makheza mntana kababo hayi shapho ntana vele lo mntana lona vele bekungumntana vele ngiyamthanda vele nami like neke mo protected lo tsengtsweni ngaka vele yabo even intaba tsa vele esikolweni bafuna ukumshaya ukele like bamfuna ukumshaya mntana baseBrandfisher ntana cabanga abantwana baseBrandfisher bayabuya kumakaya ntwana hayi shapho hayi ntwana like ngimkhulumele like ntwana never litlo batla go shapa ngwana ona ko sekolong at least mo shape ngasithi like menhlangana naye somewhere ningamshayile nesikolweni ngoba vele like vele mawuphapha esikolweni bazokukhipha lento nayo yaba ayifele shapho kube izinto zile hayi manje ukele vele hayi man sekakhuluma indaba zokuthi mina akuyoko level nya hayi ini lapho ntana khona la besima kama script wama grade 9 yabo vele yena last year bekashaya grade 9 ke mo utsatsa pampiri A1 ya English ntwana like wafokola ko English ke mo utsatsa pampiri wa ngwana A1 babo hanga mo utsatsa pampiri wa ngwana A1 ke mo fa yone she's ngwana o kena o tsotsi the highest marks ke mo fa yone hayi vele pampiri o imuthuse vele waqala di baseline di uthuse vele ntwana vele ayethe ngakhona ukufika nyana hayi sharp vele mina ngiyiphume la ntana baba hayi man kube nalendaba yokuthi man ukele sekafuna ukumshaya ngoba yena athini angazi athoma umkele ukutlano kanje like ikele ole ntana like arekele ole wangikhali ingini ukutlana buye kimathi yozu ntana yami ngizwe like kutlile ba go wena o konjike man ko amo nna ka ngeba thu sengimanyele mina kanjani ngoba uwe wena bongitshela indaba zokuthi amunuka amakhwapha yo bathi ngimtshela ntana bathi unakumlama bathi wangatshela umngane wakhe ageze ntana lapho ungela umuhle kanjani enemuhle kanjani bakhuluma umlomo na Kelly sensodyne nedavu yasebenza tana sturi kon on internet disukan ungabeki price mo yethenga insipho how 10 bayisayele yiwo imalenga antana vele wahamba kanjalo vele namanje ngisamfuna ugame sabalekile namanje yabona ngisamfuna ukumshaya ukuthi ngiyamphasisa ngiyamsiza mabafuna ukumshaya ntana like uke wabona umuntu afihle phansi kwephiko lakho ntana yo ntana yazi yo kaba maBrandfisher ukuthi bomele tsa sto ngoba la ntana kamona lugileli lunohletse ntana ngihlotsa limuri sela sikhola lapho ntana yabo alezombukeli zatsisa pare we still going on mbukeli so guys ngobani abageleli baziyo like top 3 abadayisa ekhasi guys yeah Sam number 1 Asali. oh yeah asale kubani yo ayikhona abanye ntwana ngeke ngibakhulume namagama yeah mara baningi vele badayisa vele so abo D abadlisa like emkasi okumbe abo D like ama Nigeria babuya bezothenga nabendofaya futhi abo ngoba nabathenga endofaya ngitshele ntwana abathengayo yabo D abathenga baya kulenye ihlaba intwana yabona khona ihlaba edestiny eRodiport
khona letlapa ayifele letlapa emantana ziyathatha lapha yavele kumnandi uthenga i24 yakho ayohlalela like maybe intwana akrena ke host da ke tla lebo le se le offense ay sharp ke teng ke reke futhi ngitheng ngiyafika da angithi mina ngihost ngiyafika la ngenza ngithatha ngiyababuzana banka ye24 yaphuthana efele ayisha phikulu ko phansi mina njengoba ngihost angithi mina obvious sekuyilele umuntu oli gore ke tlile le banyana ba ithu go tshwana like go tlotla like batho ba ithu go wena for banyana ba be ba le rekela bojwala e be ba and then ke mo mina zo hamba nayo yo labantana ba lezambukeli sasa pale we still going on. So guys, like from ubakwazweni wapi ama teacher lwazi ayishela amantombazane esikole intana mina esikole sami khona esikole sami baningi yazi lo yane yeah nambe ngimkhashela before his scandals yabo ngifuna maka so bahamba ngezimoto yeah sintwana uhamba ngekiya ngani konje ke ngikharabhasi le golf engiso golf via velocity I think or something ayisha ngithi mina esikole sami khona hamba ngepole blue leya umithithe bo ma3 yabo girl ba ma grade 12 esikolweni utisha come on yo leya yithi kuga kadlali yeah leya ushaya khona straight shaqwale no alezambukeli sasa pale we still going on. So guys, bapha bogeli abamit kodwa bayabazi abo baba babo mntana lo yantana shuthi bekajola nomfana kanje angeke ngikhulume ngegama lomfana shuthi kuleso scheme sokuthi vele usamulane naso sonke kuleso scheme babom ayisha ugel one bajola lekhaya fere but like no kusina like tension between them maka meku right siyabona okay la ifele angazi bekwenzakaleni okay la yenzeni ahlukane no guy mabahlukana like kubeba like maybe boma 2 months or 3 months sebahlukene or 4 months I'm not sure sebahlukene hayi okay la man angazi sekahamba nabo khona umunye umfana omunye kanje ohlala naye like ongena naye eclassini yangithola khona umunye umfana ongena naye same class bafunda grade 10 fit lo mfana lo bambiza ngo J4 yangithola bambiza ngo J4 fela ugaye bekalala no girl ugeli hayi man waziza ukuthi mana angikho right vele yabo hayi vele Kelly I think akitsibe ka di pregnancy test and stuff Kele mana ntse re mona manlwandle wena wa nona gakana antwana this is uncalled for hayi phela lokho na kutsibole silenda ntana me hayi ntana vele mesibheke isisi ntana like amona mani motho aka mo pressa ile ntwana ne hayi shapo vele okay seka tumisi relationship ya okay no J4 okay ongena na iclass seka tumisi la vele okay lelo langa angazi esikoleni that day like following day maybe makaqeda utshela abantu ukuthi hey mina ngithola ni J4 inini angazi esikoleni that day makafika J4 amenze story class mathi mina ngazongitshela lezi zinto ngitshela zone akusimo ngisiphatisile ukho mina luno kuba mnandi ngahamba like ine ugel manje akasabonakali since namanje usase ntana mina I believe ukuthi ugel pregnant and yena bekasiphila khona umunye vele pregnant naye lo munye thanda izinto ngibona akazuba bomntana cabanga ukhamele abantu abayithungela ngeliwane sithi abageli baya kuphi bahamba baya eThepisong yabo baya eThepisong mandana khona manje khona umfana ngani umbiza umkhakha abayenzini abalift shuthi abantu abayi3 maka abalift shuthi uhamba nomngane wakhe eceleni uyahenka nomfana lo yabo hamba nomngane wakhe eceleni umngane khathini hayi kisesiju mfana ka akhethi siju today hayi beef stew vele on yabo lwandla bobani abayingeke sibakhulume hayi shapele how bahambe nabogaye shuthi umngane kalo baliftile aqale ashaye yabo makashaya sicwalisi athula relax mfana ngoba izinja nabo abafana naye ugaye umkhakha amnyobe amshaya
asigcwalise ugel shithakazi manje ngoba boyithuba yamphika abanabantu babo phela abantu nalo uchefo wakhona ntana yo awuzwa kanti bathi wena ukho mnandi eklasini ngabacela eklasini phakathi ntana esikela ngikhoba le classmate ngabanga alezo mbukeli thatha priest ko on so guys kwahamba nje like part when lo post busy guys takujwetsele ngompasibiza mthola mtsiba ke celebrity vele ingwabina sharp uri rata pina ya gage ikhadi wabo mara go tshotse gaya go fela last Sunday ne Saturday or Friday kutlilena go tshotse gaya tsametse go se re khwa flavor for go tsuma re dutse celebrate wa ma ikhadi mantana futhi lo kayilona kahle bekafuna mina yabo ugel u16 u16 in Friday u16 uliseli kahle mina ngahlangana noliseli ngathi mina hayi thi ngivayini noliseli lele yabo hayi shabo re tsamaya re fihle brandfisher go plomiwa vele ntana meplomiwa vele like go shapiwe like wonke umuntu is welcome to feel free wonke umuntu welcome to feel free angithola si live ayibumnandi shapo okay angibizele ngaphandle vele yabo kami ngangibizela ngaphandle athi hayi wena shoti mina ngikuthandile ini and ngifuna ukuthi like isiphushe something vele in the meantime ngicela ungishayise 1 ungishayise 1 singiyazibuza kanjani fast kanje ucela ukungibona manje sofuna ngishayise 1 hayi shapo kanye ngitshela ukuthi mina ngeke ngikwazi hayi yabona like uguy like aloka amtshela izinto zokuthi hayi mina if ever you don't want it fine ngathi yeah ngoba like ufuna ukuthi ngikushayise 1 manje and then it disappear and then mawuzobuya futhi uzongitshela indaba zokuthi nani yabo okay shapa ivela ngibuyele kumini intana vela hayi spam after maybe boma 5 minutes umuntu abuya kimathi wena shoti sengright nawe sesitshela ukuthi thina sabantwana angeke siye ku-level yakhe yo akupuzika intense nathi ukwayi flavor nathi shamala sport uguy akacedeleli bia akacedeleli uzoyithi ekabini akumelanga kusale elaminye maku-celebrity umbana ushaya ithanga angeke ulwe namantombazane ufuna ukushaya amantombazane somtrapa athi abaphuli ake like ingotsha akanayo hawu wow okay imali sa-understanda maybe sizothi uyasave njengoba bangafuni ukuspenda phela makuphusa ama-ringdate waba uyise 3 ama-box akasazi Don Julio cause yena kena uzobona ngayo ukuthi yes yeah manje nebesafile ukuthi utilise hayi kana yazi sifile kuphi mase kufika ulusho ke wathi wine enye fele yabi for Henesi relax come on cabanga ntaka sekufika ulusho kulapho kukhishwa imali ke khala re dulele bo pushkin libo springile ko pucha ba hostite re shutse akhomi wena ka go re kere pini wanyenyana le crazy so bona le big umuntu agcoka ishort sala faka i-shocks egrey and kuleyo shocks singibona kuyonke ithomba nazo sale kuleyo shocks leyo wena ne-shocks eyi-1 Nike guys mpataleni tu sobona i-difference ukuthi khambani alezo mbukeli bafethu ziyathatha priest ko onye yakhala endaba ewine so mfethu like kwahamba njani intaka about phakathi kwakho lo ntombi enhle gathi ntana hayi shuthi vele ngitshola la echozi yabona mengitshola nomunkayi bekubambiza uBK igama lakhe vele uBaby kahle mina mengimiza ngoBK hayi shabu vele simvakashele mase simvakashela vele sishuthe ngoba vele uGuy like bekafuna ukuthi ushuthe bekathanda ukushutha kahle uGuy khona lesithombe lesike satrenda ntana khona umfana like hayi mara asikhona asikhona hayi khona leso sithombe babone ngaleso sithombe yabo
angazi bangayinaki hayi mina lolishoot futhi post post hayi shaphu khona abanye abafana babiza ngama-styles yabo bahlala emzimhlophe hayi vele abo kayi besibloma nabo nerilula libone bo kayi la khona right re reka motshwana go ba right re ya khuvung go ba right so ukele aketse ke best friend ya style so wenza kalani ke best friend ke best friend ya style bambiza ngo style uStyle unama best friend amaningabi ningazithena mangavuka i-best friend ka style best friend ka style sitana yabo hayi sharp ukele khona la uStyle enzeni post yabo khona post enye like ingofendile nami intana yabo bathi akazi ye kuyabanda in yabo athi wawungabizi ndaba athini commenta nga untombenhle nginda ucommentile styles kusho ukuthi ugele athi wawungabizi laba ya uGuy styles athi hayi laba ya seba ulokele othi hayi laba ya sebahamba ijozi hayi ngamanye amagama usho ukuthini intana kusho nina uyangithola izoba njani intana manje so akaresponda vele monthi yabo yena ugel mesihlangana naye savela asahlangana naye vele ko-style khapha kamuntu seyentwana futhi akhala ngathi wena ore ditaba tselo so kulapho sekayasiphika ke sekathi he mina mengayimini interviewini inangithi sekazigorenzi ambolike ne-jazz music lovers that's why khale ba thelwa di music lovers di huditsa teng go tshwana le ba bang ka se ba mention di sandwich tsa ko mzimhlophe itse keng inyama yenhloko ezidliwe ekseni nomhluzu inyama yenhloko uwayitsiba inyama yenhloko ke mangwa ko mzimhlophe sandwich sikabathi kibuwe wena ngethotsi Alezambugeli Saparo is still going on. So guys, ish Ntwana, starting from you, what's your word of the day, Ntwana? Yo, word of the day, Ntwana ne mina ngiprefera ufane ne-45 uphinde ungafani nebele lo munye kanje ngize ngimusho sami ibele lakho balikhomba indoda lingekhomba isicathulo wow ntombazane ibele likhomba indoda isicathulo Ntwana, word of the day ne ukuthi ngiyafana man u6 no9 guys 6 no9 ngeke uthathela abantu phansi ngoba wena ula no ngiyafana u6 no9 Ntwana. Fair word of the day intana bathi never change your originality for the sake of others ngoba like no one does it better than you. Thank you. Alezambugeli Bafethu, so Bafethu see you on the upcoming episode Bafethu, so you might never know mbugeli sasa kebe kunguwe khona la